ngasai higher level da organize toriba organization singse yam phajana organize toriba se samna haibda akoi gi kaine mi hat pada organize toba organization ko se nan gi akoi gi kano duna cookies o council gi kamu duna akoi gi mi gaina hat pani hara about da government na even inquiry to gi da phau da ma gi mathakta ka hani noina knowledge lai akoi mi ai je kana kana no lai dana general inquiry ma to gi notification bao sarkar gi thok te ai ta ne ko sugum ba to ngam ta ba then akoi gi lengak sina ngasai gi mi taruk ama halaga pithorok pasi sigi negotiation da akoi gi lenga matam chana blockade sorry kidnapping and counter kidnapping sigi measure sing se lobby da badagi ngasai gi khun ani thangna bada deploy to gi da ba se police forces ma am ngasi moina marin leina ngasi di nongsum dagi UNLF ki lei be chinau sing do lokthok ko matam da di heavy security deploy to putho i ba ade anubi me am do te gas ka kapi de to ri ba ko ji ga ko len ga da attack chathar ko mi sida pastor hum si ba da highway da deploy to force ma am duna matam du da chatli ba miam dugi safety and security da loina na lilon wifi ga khonsa ru ga hana de problem lei ra bane ko kuki ga ngasai gi hai ba wifi khun ga liang mai khun ga taina ba jaga sing sida security deploy to ga moi ani je matam khara buffer thama kan da khabam da na ba khona ga da ba tok chatha ga da sakar na to hug da bane ba sigum ma am to hug da bane na sai miam jina ka ani ko gi sakar je mo lo ta bi no gi anu buffer da ka ore tre ko gi di akoi ga moi ko ina wari sana ja ge moi pam je kai no ga na akoi na makti hapra ga na haining bagi image ma la ya bu jik se ko hai ba po cha akoi gi meitai jing na IDP de lei jing na maroi na meitai IDP sing na chochanpur rom da dolai thabi da adu gi atop jaga da thong lobi da nampu da chang na ba kaya ra khona gi lei ba akoi gi meitai IDP sing na ko matam du da moi na torok pa action do akoi IDP da akoi gi yum yeng ma changan gi da do same case ta ngasi dum moi hojigi civilian jingdu de so dum chathai ba ade kangpok pi de la iba civilian jing chama na process chathai ba ado ta di akoi ne yeng doi je whether sarkar sina government sina akoi gi ngasai gi akoi na de hari ko kuki gi kanona 2008 ki su agreement de leiba arm group sing sina move to political agenda mayam do da kuki politicians jing je yaurga separate administration ta lena whether every people in accept or ba to dribra have du ne ba me noi na ngasi uriba confrontation ja sidi iseng jeng na da manipur government na koji kotlenda sokhiba mi ahum dugi hatkiba mi ahum dugi mi pham pun to bangam da ba matam changba then ani subuda ngasai gi liangmai gi hanai chief minister du kuki so ya na de du declare ore se ko sidi haina da su ya re hoji pa le chief minister se ga ya na je ai gam MLA ani na tra ahum de ge so ya la moi ba atopa le uriba chojan border based of MLA sing no phone di phone di ai ko aruga imphal da law hai da lakhrabadi ai gam mi ani na tra ahum de na pang ende lam do ma de ma gi chief minister office na ba da yam bluntly statement thok ngam dri ba sibo ma normal ta publicly wangang baganda ma ki do ge ai ta ma na manipur se maram dam nungsi se ba ge ai da punjal la ning ba ai da ma na ngang thorok pa na ta na official statement oi na di lai tri report ma ne ba se so even sidagi ne sa thi ba mo BJP se ujik te mo party president je Rajya Sabha MP chakra bane ba Rajya Sabha MP si ma oi NBN sing parliament tamde president oirga la bane ba hai ri ba party ki president jina ne BJP ki manung da ko kuki plus meitei plus naga ki meeting am mong asi organize to ngam dri ba only at the level of Amit Shah natraga Delhi da moi chalaganda kana ko bai wasak lo da kai da thengna ko wari sana ba natna particularly meeting agenda ma set to so ngam dri ba moi aduna future की politics से देखो याम न grim होइबा याम dark होइबा अमंबा राजनीति ने लोग आए बा तो हुजी से अकोई हम से खदा याम नो मिसे तांदो सुनाहानी अकोंदे हल सो या मजु यंगनी अकोई नाहानी करा कामनी की अहन की एडवाइस तो लोग अकोई हम चोंथो तो रे है जो को मसिंग हम गिरोए बा मरमदी अकोई की मरक से दा मेंडेट अमत लेत्रि बा तोंगान बा जगह दा हानगी तोरंबा political blunder में हम दुगी कोकथोक कदबा कोक्सिंग गदबा मसि आइना नागा कुकी मेते हुजी वाई सानाबा हाय कांदा आइना मामता मी नोदी याम साव यावे को अकोई जो एजेंडा कर ले नागा इशु कर ले कुकी इशु कर ले हाई बा एजेंडा में हमसे तांदोई की ममांग ले हम प्रेसिडेंट जिंग ना UCM गा अमुकोगा मतम दुदा UCM अमुको खक ले ngai कोकोमी होय kai होय लेत्रि ngai मतम दा मसि मतम जिदा मोइना दिल्ली चलगा प्राइम मिनिस्टर मोदी लाको मतम दा जनरल यूनियन के का ngangnau ba poto akoi na ngangnau so mi na ngangnau so 14 na ye ngangnau so a mamang da lebo organization se samna da to 1 gi incident thok tring da emsu ga ebisko ka gangna ta so akoi gi se political follow up ama leba nung si bagi jaga je ngasai ai ne jida ho ko da hai gi do akoi gi agitation jing je scale duration amadi localized intent based tawi future of manipur da based of deba adong haki akoi gi mana phangna ba
ngaki mana pangnaba education de thang long tawamba adu akoi jaga do loira kana makha ta fa manipur gi afa potse kai no gai je koina education do loira kana political setup to akoi ga pullaga akoi na pami ba education du gi political mandate to bo political parties in pura amaga puhallaga adubo step lobo ngambagi shakti je khoi gi miyam da amadi CSO da natra ingonda madui poto hosi bo yaudri ba aduna future political kano se kayani step sing je manipur da ngangai ba miyam tawi miyam je manipur da peaceful coexistence por na ba formula poto da moi da khara wa ni aina su ngam da yai to bo ai yang jai je ba mai magi party manung la leira ba ko aduga mai magi constitutionally india gi leira ECI gi manung da yauba delhi da mandate leira party sing da party boundary wang da chamana na push to mina ta gadi kharadi tabe ya dubo mi gi naga gi meitei gi kuki gi ai na vote se dum lambi thing bada adom lambi thing ba haiba pot simagi adom akhoi di aho boy daga leida ba kangbu hai tare 2000 hena sum ek seng buje 23 gi megi ahum dagi sigi kangbu sina mayam se wahalaga dum lakpa lambi thing bada haleng draba adom hauraga lakpa kangbu sina haujikti hai bana kan ya ge te loin thing gilak matam sida free movement gi halu hai bagi yamna bol ba ultimatum tharai se koi 48 hours deida loina mak se koi halu hai bagi poni otherwise moi democratic measure da changsi lakani hai bani adu bo ngasi sumoina hai ki democratic oiba khongjang da measure da changsi lakani hai badu moi gi hai blockade prolong tor padi gi mukna dana की लौना दना ngasi सिपाही का security force का तौबे पोसे ममी से कोई अदुमक अदुम तारी हाई तारे अदुनाई ओजा थांता लाक्से ओजा कमाइना थंबिनिगी मसिगी फिबम सिदा अखोइदे गवर्नमेंटना कमाइना येंग पयाय कमाइना रेस्पोंड तोरक पयाय हेबसिनी चाही अहुम से मयामना लेदि तोंगा तोंगा कम्युनिटी सिंगना फ्री द चटपदु चटनिंग बगे अपाम से तोरक लापदु गवर्नमेंटना उजि पंगम हंदबे नाचुंगदना लापनी अदुना हुजि कोटुगी डिमांड जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदु गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मसी कमाइना मीटिंग जंग पेन खनबी अखोई मणिपुर ने कनो से गवर्नमेंट से at any point of time blockade की issue से मोई फसने handle सो तो की देवा at any point of time high court के order ले सो अमल ले सो तो की देवा हंडे की गवर्नमेंट जी सो blockade की issue से माँ फसने handle तो रोए बा सी आई वो इन्हें खंजे आई तारे को मर माइजर के को historically सो ये कनो खले evidence खले आई तारे सी से को अकोई की कनो से होजी लाइक ब्लॉकेज से तौदुंगे दा 2004 2007 की कारक से को 234 डेज के कोई ब्लॉकेट अमा ठेंगने है अदुगा 2004 दगिना 2007 भाउदने बन जे 110 बन का वेब को 110 बन nearly 110 बन का वी लाइफलाइन नंबर 2 का 37 जिदा मधु मतम द पान बलेंगा तो अदुम येंगा वाई सानरी खोनरी अदु तौरी अदा तौरी तौरगा दुम लाइफलाइन जिंग जे खरा कयानी कॉन्वॉय खरा पीबा खोटपा तौरगा ओपन ओइना सिटीजन की कनो से राइट से फंगनबा बीजेपी वांटे गवर्नमेंट हमतन होनबा ngam gi deba si hana clear oi se bako कांग्रेस की जो बीजेपी जो चपने बको खेना केम लेते मरु ओइना तान दो होरेन हेन फजन हागने खले पॉलिटिशियन में हमजिना मथौ जे सुंदौ मपुंग फाना पांथोक सो ngam gi deba मरम याम लेरम बे को अतोप मरम जु लेरम बे 2011 दा 120 days की ब्लॉकेट हम तवे बको 120 days की ब्लॉकेट से नागा का कुकी गना वाइस वर्सा ब्लॉकेट तौनेबा डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन की अमन डिस्ट्रिक्ट पी वाई बगे अमन पीडीआई बै तौबा अमन फॉर्मेशन तौबै तौने अमन हंदोइन तौनेबा कोना को सिमिलर को देन 139 days की अमा 2016 17 दा अमजु ले को मसिना यूनाइटेड नागा काउंसिल ना मसिना डिस्ट्रिक्ट अनोबा फॉर्म तौबदगी फॉर्म तौबदो हंदोइन तौगेमनेबा सिगी कनो सिनेबा 16 17 की ब्लॉकेट सिनेबा बीजेपी पालगांदा बीरेन सिंह हान गवर्नमेंट लाकोदा खुदक हंदोखिबा ब्लॉकेट से सीजनेबा सिगी कनो से 139 days की ब्लॉकेट सिनेबा को सी मतुंगदा ले से कमाइन तौगेदा ब्लॉकेट जी कमाइन तौनो कोई ब्लॉकेट सिंह जी कमाइन तौगेदा मागी ब्लॉकेट की स्केल क्याम साउंड तौई काय काय भो तौई नो लेरे खुलक योब्रा योदब्रा कम्युनिटी दे टारगेट तौब्रा सिगी स्केल से सी मसी जे इशू दुने डिसाइड तौवेबो को अदु मतुंगदा मु मागी ड्यूरेशन क्याम साउंड तौगदो जे तौदनो हाइबे जो ब्लॉकेट तौबगी मरम दो अदुने डिसाइड तौगे देन मसी लोकलाइज इंटेंट ओइब्रा नत्रगा स्टेट एज अ होल ओइना पूरीरा नत्र कम्युनिटी आदि नेशन हाइ तारेने को कम्युनिटी एज अ होल ओइना पूब्रा हाइबे इशू सिंग सिन डिसाइड तौवेबो सिटी अजिकते मो कांगला तोंबिगा गंगी भाई की मरकता नसागी नमदिलोंग विलेज हाइसिदा अखोइगी नागाने हाइजबा इचिनाउ सिंगना कनो कांगपोकपिरोम द पोट चटपा थिंग पीबसे मोय ngasi थोलागा तौरिबा मोंग से सिजे सिगी मोंग सिदि मसागी कहने खोगी गवर्नमेंट जो हाइबिग्रे को खोगी मणिपुर की गवर्नमेंट से न येंगिबा मियाम द येंगबा मियेंग से
ngasai 2004 dagi horaga koina maruina 2000 swai dagi horaga 2001 haisene June 18 matam sidagi swai gi June 18 gi 2001 gi issue thoki bose swai matam dagi na husi phau sida paliba politician amatana mapung phaba Manipur nungsi bagi miyeng dan natraga Manipur issue jing jibo collectively as a Manipuri nation moina yengak tabdagi naga amasung meite amasung kuki tara inesia se hana haige ko ani suda malem na sumaina division of keno kani community natraga division of keno je thoki tab nate se keno gi akhoi gi East Germany ga West Germany ga keno ga tawna usida khoi gi November 9 1989 la ko Berlin Wall se kamaina kai gi do asiki kano siga yengna jeba kansa ye kugi gangbu sina moina ultimatum ama tharaga akoi gi kano rakangla to mirom da changak na ba concept se si siga sa gi Berlin Wall gi do ga khet khene adubo aina sa jeba sakar sina kaim to roktrabni na adai kugi gi apam su moi jo apam ba khale mbe phangdre naga gi jo apam khale adu su phangdre adai meite gi jo apam khale ko adu su ngo phangdre akoi na pam ji majorly peace ne ko adu akoi gi su peace se 2023 gi matam dagi pali ba legak sina thorei ba thodok ma yam se yengma matam dadi akoi gi su apam se sung phangdre lo yai ko phangak tra ga na praja sing ji waram ne ko asai gi organization gi level gi yengak tabi adagi kanana kai lauthoi buffer zone na karhino kanana kai nga I kalam lono SP na kanano kaim daka wa tra ji chayela di warak wa hengalakta agadi sauning gona mapung phara di hengalak pane ko se sigi pochiga manaba ma hajar ke November 9 1989 da ko Germany gi bureaucrat amane ne mana ke nongkhak law thok da soiba gi public protest me am la bai tare moi East Germany da ko haidi kano gi political government si masi topple to ga new government form to godam ni ga ne sumaina khoi usi leina moi me am la bai tare adu matam Berlin Wall ne amale me ko high level Berlin Wall je kamain to ge da 1989 की मंडे डेमोन्स्ट्रेशन है नाम ले मोई कंट्री से को हाई वो मंडे डेमोन्स्ट्रेशन से दा ईस्ट जर्मनी से हम कन्ना पार्टिसिपेट तो है वैसे दा ममिंग से हाई वो तो के सा बोस्की है बगैर नोसिना मोई ब्रोकर से ना मिस्टेकनली लाइव प्रेस में दमा तो मतम दा को माना सोई दना नसाइगी माना हाई वो मतम दा मोई नियम ददी मीजिंग से असोमना कंदा वेस्ट जर्मनी दे चटपा मतम दा hadi akhoi using thamiba rule and regulation me amai tare akhoi state to ko sida army dagi pass lo godam ne adu lo godam bunker da to chat ka dabni sekmai dei noi kum godam kangla tombi lan godam ga ne using chief minister na haibi ri ba akhoi gi kani kuki ga di airport powder dum ilai line chat le ga je makhong na free na chat pa oiram dre ai je ko bunker gari manung da pura ga lan bi ba oi le me ba sigi regulation me am je tawga noi asom da chat pa ya ni ne East Germany ka muna west chat pa ya ni ne administration jina law thoke taw matam da live press meet ta mana soibadagi chappa yagane na hairu bai ta ko hairu du da press amara hangmada karam kande no hangmada immediately en pallo dagi sumaina mo pamla aga ngasai Berlin Wall ga jit fuga ga administration ge mo lo du bi changi badagi East Germany yo West Germany je amaka oira pungi bane base si concept se aina masi ngasi puthoi je kai no ai ganda akoi gi government jina lawi step sing je not satisfactory for any particular community you are not satisfactory whatever not satisfactory se kamaina ko ge ha ganda native tribe lai ba mayam se khoi sta thengna chang ba kamu native ai tai ko moi gi native tribe lai ba sing sigi demand da aina sum khan ba da han lai minor pa sing da separate administration ke ka demand to ba kamu se ai wa khan da di ngasai Manipur gi pale ba lengak sina matang matam sana 2008 ki su agreement da yaw ba nongoi pai ba sing juna khun gi ning thau sing je suppress to ba kanda moina kalhou da ba da gi khul gi ning thau sing je sakam moi ba da gi torok ne lawe ba adu na ta ta ding asi asu yam ba mi na kano phau tholei se khanga tong bi phau chat la ga khoi si la ju si la ge si bau di khang am dre ga ne moi mi cham jani ye thola ga si khanga tong bi je khoi jaga yaw do ni na ta moi ju akhoi se confrontation phang ne je khangi ne na tra na na hangai di jinjang ma pung ba na phangi ngai da di khanga tong bi phau su lakning de khanga tong bi da gi lanjan gi mi do phara ga tok ma ta ne ba adu di la na mi new ke thel ma bi da so ga ni ke thel ma bi da angang ani ga lamjen jen mai sibai lamjen jen mai jen ne do na te ne ke thel ma bi chang do phajal la ga mu wang pa hong ga to da na even noina hona jari ba thabak sing do mai pa ko je senu ga bo pi hel ma ga thador even ne ba concept se am thinking are bo je adu na akoi gi government jina ka sai gi higher level do organize to ri ba organization sing je yam phajana organize to ri ba se sam na da akoi gi kai ne mi hat pa da organize to ba organization ko se nan gi akoi gi keno duna cookies o council gi kamu duna akoi gi mi gai na hat pani hara ba da government na even inquiry to gi da ma phau da ma gi mathak da ka hani noina
knowledge lai ro khoi mi ai je kana kana no lai dana general inquiry ma taw gi notification bao sarkar gi thok te ai ta ne ko sugum ba taw ngam ta ba then akhoi gi lengak sina ngasai gi mi taruk ama halaga pithorok pasi sigi negotiation da akhoi gi lengak gi matam chana blockade sorry kidnapping and counter kidnapping sigi measures sing se lobi da badagi ngasai gi khun ani thang na bada deploy taw gi da ba se police forces ma ngasi moina marin leina ngasi di nongsum dagi UNLF ki lei be chinau sing do lokthok ko matam da di heavy security deploy taw ra putho i ba ade hanubi me amdo te gas ka kapi de taw ri ba ko ji ga ko len ga da attack chathar ko mi sida pastor hum si ba da highway da deploy taw ba force ma amduna matam du da chatli ba miam dugi safety and security da loina loina na lilon wifi ga khonsa ru ga hana de is problem lei ra bane ko kuki ga ngasai gi hai ba wifi khun ga liang mai khun ga taina ba jaga sing sida security deploy to ga moi ani je matam khara buffer thama kan da khabam da na ba khona ga da ba tok satha ga da sakar na tawuk da bane ba sigum ma yam tawuk da bane na sai miyam jina ka ani khoi gi sakar je mo lok ta bi noi gi hanu buffer da ka ore tre khoi gi di akhoi ga moi ga ina wari sana ja ge moi pam je kai no ga na akhoi na makti hapra ga na haining bagi image ma la ya bhu jik se ko hai ba po cha akhoi gi meitai jing na IDP de lei ba jing na maruina maitai IDP singna Chochanpur romda dolai thabida adugi atopa topa jaga da trong lobby da nampu da changnaba kayara khona gi bilei ba akhoi maitai IDP singna ko matamdu da moina torok action do akhoi IDP da akhoi gi yum yeng mo changan gi da do same case ta ngasi dum moi hojigi civilian jingdu da so dum chathai ba ade kangpok pi da lai ba civilian jing chamana process chathai ba adu ta di akhoi ne yeng do ji whether sarkar sina government sina akhoi gi ngasai gi akhoi na de hari ko kuki gi kenona 2008 ki su agreement de leiba arm group singjina move to political agenda mayam du da kuki politicians jing je yaurga separate administration ta le na whether every people jine accept to ra to dri bra ha du ne ba main oina ngasi uriba confrontation ja sidi iseng jeng na ha da manipur government na kotji kotlen da sokhiba mi ahum dugi hatkiba mi ahum dugi mi pham pun to bangam da ba matam changba then ani subuda ngasai gi liangmai gi mi taruk tamthina halaga puthorok pose sigi matang da inquiry tawda thama ya changsalak pose thama hendor aba maya changsalak pa sugumba public ta assure to ba ba chinna ta ba assure to ba ba thabak thorom amuk to uttaba sina ko siguma confederation la ko ne lawe ba aduga ay loisala ko da first round in hygienic is ngasai gi history ne evidence ni ko administration gi power je mana function to ri ngai mana ngasai gi mathau du utli baudi administration power je leibe ai ko adubu administration power je masu limited ne ba if public na yarak ta ba numit ama yaw pa numit de ko sigumba confrontation je nakan nama ka da ina te atopa nakan ngasi kuki jingdo chang ke na honak pai wani hayang ngasai gi namdilung gi village ina amu moi so chang ko ya da na ba akhoi su confront to ni changjan ga ni ga ina thola ga di community confrontation amam ga ta doi ne ko si ta han bagi responsibility se state government na sum lobom to e na ismai tam je okay za yam san thambire za na hujik se khodi for the past many years ai tai tongan ba political parties in lit to ba government me amam chat kre sida akhoi gi lai di ba tongan community sing up to the expectation and satisfaction of a particular of any community irrespective of different communities am ta khaidok tan hai tare mai te ge na kuki ge naga oi ge ra ban gi issue boy tar su lotion na ba yana na mong da khoi gi handle tok to pot to mami du chaung tar la ko dong si su dum tar hai ba gi akhoi gi wafam si ma dum lai hai tare duna hojik si matam je thambe duga miyam na di akhoi gi government se ngamde na haidi government se ngamde se government se tawba ngamdra ba za la ta se nga tawba ngamdra bra si si ma wahang sim leire ngamda tar ga di kai torok pa yai haiba akhoi gi karam area sing ma pangan ka khat han pa yai khai ba se khoi papung su thambi kre loina na hojik se government torok ko thabak sing sidai sta amaga ma onjana kanda first round roja santana ju thambi ki bada confrontation ama tholak labe podam oirabra adu taragadi hiram sing sigi solve tonoma changkhilak mikup ta proactive oiba lambi rom tana te hena reactive oina bai pot ama tahalakna bo oibra haiba posima adu taragadi masi kari gino thoglaiba crisis se adugi pot tahala matung du dai du da government na kamaina khuthing jele haira kanda prajana acceptable oiba ma jung oidaba karam result ma consequence ma lakna bi damak ta adu masin ba pola adu de fai matang 2027 da ko election gi su sem saraga leina be pot che hujik se akoi gi khoren masa pai ba se unare hai tare aduna la iba phibam se da khoi gi politics ki oiba election politics ki oiba sana ba du kumba irang adu kumba lela mo ina udi uba ya bra dong gi mai kai degi di hai pa wahang si masu oza santre lak se oza kamain thambi ni election gi wari ji de ko election gi wari ji yam clear kan ma hai jage ko
अखोई उसे लेबाक से दने इलेक्शन तो होता को अफाबा लेबाक से बुना कदवा अफाबा मी पुतुक दे सोंगा मोय मरमदी इलेक्शन तो दोजे मणिपुर की वेन तो रोय इफ तो तारदी को इलेक्शन से कुकी की इलेक्शन नागा की इलेक्शन अमदी मैते की इलेक्शन वेन तो होने बा हुजिक लातोई इलेक्शन से मणिपुर की वेन तो रोय मरमदी कहिनो है गाना हुजिक पॉलिटिकल पार्टी अनोब फॉर्म तो रेजिंग जेसु मणिपुर कनबगी ममिंग जिसिनरगा फॉर्म तो रेने बको मणिपुर कनबा हाइबा मोयगी कांसेप्ट सिदने फॉर्मुला अमबो लेतेबा मोयदा सो कोई किसी की मणिपुर होजिक थोइबा क्राइसिस मैम जे लोइसलगा पुंजलगा नुआइना असेंबली से रन तौनबा फॉर्मुला कनामता लेकेबा बीजेपी मसागी ओइनदी हुजिक सु फमे मोय लेते ओपोजिशन की दी कइनो कैंडिडेट ओनर ने से कागेरा कारोइरा एमपी की कैंडिडेट अमदी नॉमिनेशन फाइल तखलमगदबनेबको मोयदी सरेंडर तौरेबा बीजेपी की पोजीशन सिदा सेंटर तौथोखरेबको लगी राइसभागी जे आई थंदो होइतासुको आई पार्टी प्रेसिडेंट ओइरमेन लौरोबा आई कनाम लेतरसु आई नॉमिनेशन बाउरी फाइल तौम थोएबा मरमदि आई लेदी याबा ताकनबको मिसिंग सुदबो होय तरुक ओइबदो होय अदुगिदो अदुएगना अखोय मसिंग सुजद्रे मैम लौथोपियो हानिना कोई खंगदरगानदि मियाम दि खंगमोयबा सेंटर तौनि लौरे हाइतारे अखोयनदि को मियामनसु लौ मनेबा कांग्रेस से केम तौंगमद्रेना लौ मनेबको मसिंग सुदबो तोंगाबा मोयग्रेबा स्टेटमेंट हम थोकदमने कोई जे हंदक से सुमाय मसिंग सुददना कोई नॉमिनेशन फाइल तौदे मियामना लान लौबिगनो मथंगदा अखोयदा वोट पिबियो अखोय राज्यसभा की नॉमिनेशन जो वोट खोमनो मसा मसु ओइरिबो मुका अदुबो आइगमदे मोय अदुन तावै पुरा सेंटर तौरेबा हौजि अनो फॉर्म तौरेबो पॉलिटिकल पार्टी सिंगजिदि याम थी ओपन चैलेंज तौ या जाने मणिपुर कनबा हाइबजे कोई सिदा फॉर्म तौरेबो पॉलिटिकल पार्टी सिंगजिदा होय तोवान तोवान बल लीडर आइगोनेन खंगैबोदि मैम यावरी को अदु डिबेटेबल दि ओइबसे मैमदि मणिपुर कनबा हाइबजिदा कम्युनिटी कुंठा मरी जे मोय कमाइना मन यावलगा मणिपुर कन्दुरी के हाइबा अमुक्ता फजना अमदा मयामदा ताकबिउने याम सेना हाइबदा को 34 मोयने होजि मयामने पॉलिटिकली उरी से बीजेपी ने तवम फत्तबा कांग्रेस ने तवम फत्तबा ngasi कांग्रेस की कइनो कांग्रेस पार्टी की ऑफिस ता प्रेस मीट अमबो तवई कोई कुइद्रि माले मिनिट क्यानो पुंगमनि फादा ngai माले मोयना डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन तवसे एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस लेनबनी politically natraga community the piram banate na haireba adugi potugi allegation je adu potu na point by point pera by pera hojik laiba position je declare tauta gati separate administration ki demographic map aba semami jidi madugi district ki formation dudagi sema kimneba kuki gi pi ba threshold da mar gi pi ba then adui matungda ILP ki issue tho matungda tando e khangani maduda ngasai gi lamka district lamka se amu bifurcate tawge tawpa hade moi gi piram ni akhoi ju piram ni moi ju piro then akhoi gi sigi da hosi panchayat election tawdoi sida akhoi sidai da member gi hade panchayat ki manung chalamba jaga ani moina ADC da pithoke ba suma mayam leiri ba mari yena ba ya ko sigi mari mayam ja hosi anoba tholei ba politician mayam aine na khangya na chete ko moi khangamoi aduga sungang gangoi aduga moina manipur kandoi ne tholei se moina kandoi se ai wakhanda manipur nate even BJP ba ore manipur kandoi formula le moi mam ding asi mak lilon wai pe gi kari gi tong lau bi gi hanan thoksale su ba da mi ma phawa put ma to da ngasai gi immediately to bangam de ba gi moi gi saga praja satisfy oi de ba somewhere 6 months 7 months 3 months 4 months jaga gare di chai ma bo di samna da ke no gi टाइगर भागी जो हेमंजित कल निथोंगी केस तांग क्या फाइल तौगे गवर्नर ना कयारक एश्योर तौरे को मीराबाई ना माना कयारक गवर्नर उन्हें अतोप MLA क्या ना गवर्नर कयारक उन्हें CM का कयारक उन्हें हाँ नहीं CM का कयारक उन्हें एश्योरेंस से इन प्रैक्टिकल एक्शन तो अंतोपगी गत्तो लेपालिबा पॉलिटिशियन जिंग जिले लेके बा अदुना आई वकन दे कका आई वकन जिदंग खेनरे को नंगी पॉलिटिकल पार्टी दे तुम लाइयो सुंगेंग लेंगनो अदुगा नोई पॉलिटिकल पार्टी दुदगी हाउ टू नेगोशिएट को बीइंग अ मणिपुरी मैते ओइना नतबो को 34 ट्राइब्स यावरगा इंक्लूसिव ओइबा मणिपुर से नोई कबाइन रन तौदोइनो जिगी फॉर्मूला अमा पुथोमिनरगा वोट से तोहनबम चंगेबा सिगी फॉर्मूला जे पुथोंगम दतादि को अखोइना 34 ट्राइब अखोइ उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा लेबे हाइ वानी को अखोइना निंगतम से हाइगदि तोंगानबम ने अखोइ मैम पुरो होगत मिनर से हेतो हेंगजे द थुगाय जे मी लाम सी रजु अखोइ निंगतम से हाइगदि अदोइ दारि तोंगान बोरी म लानेबा अदुना तबा अखोइ इलेक्शन जु तौक जायबा वोट जु तौनी न हाइबा अदुगा इंडिया की डिजाइन जिदा कोइ सुम चथा लेबा अदो इंडिया की पॉलिटिकल डिजाइन जी की मनुंग कोई यावरबनी ना इंडिया की इलेक्शन कनो दा ECI दा कोई रेस्टार्ट हो यावरिनेबा अदो अखोइ की इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन दुदा
adu inclusiveness ada manipuri dama welfare tawba adu point ra apa maneba hai go point ma'am du da inclusive manipur ama run tawbagi economically viable oiba survive tawba ngamba manipur ama ko kasi thoi ba blockade sing ji lambi chahi trama kun na khoina ura khudai ji lambi ji usu pa clear oi ngamde asugumba leiba jaga da political mandate nama run tawba ase am thilu ba porma oiba sidagi na sathi bije sidagi na sathi je mo kai no hai ganda ngasai gi ayo je je da cookie di tan jari moi di uncontest bu thagal ko yai ba moi di maram di kai na na moi gi oina di moi na di cham ong ju num chapa na ri ba ai sung gan je da akoi gi hojik paliba hanai chief minister di cookie so ya na de du declare ore se ko sidi haina da su ya re hojik paliba chief minister se ya na je ai gam MLA ani na tra um de ge je la moi ba atop le uri ba chojan border base to MLA sing hoi phone di phone di ai ko aduga imphal da law hai da la khrabdi ai gam mi ani na tra hum de na pang ende lam do ma de magi chief minister office na ba da yam bluntly statement thok ngam dri ba sibo ma ta publicly wa ngang ganda ma ki do ge ai ta ma na manipur se maram dam nungsi se ge ai da punjal la ning ge ai da ma na ngang thok pa na ta na official statement oi na di laitri report ma ne ba siso even sidagi na sathi ba mo BJP से उजिक ते मुक पार्टी प्रेसिडेंट से राज्यसभा MP चक्र बने बा राज्यसभा MP से मा ओय एनबिरेंस सिंह पार्लियामेंट तमदे प्रेसिडेंट ओरगला बने बा हाई रिवा पार्टी के प्रेसिडेंट जिने ने BJP की मनुंगदा को कुकी प्लस मैते प्लस नागा की मीटिंग मोंग से ऑर्गेनाइज तो मंत्री बा only at the level of Amit Shah नत्रगा दिल्ली द मोय चल कांदा खना को भाई वासक लोग द कई द थेंगना को वारी सना नतना particularly meeting agenda ama set to so ngamdri ba moy aduna future की politics से देखो याम न ग्रीम होइबा याम डार्क होइबा अमंबा राजनीति ने लोग याइबा हुजि हुजि से अखोय हुम से खदांग याम नोमि से तांदो सु नहानी अगोंदे हल सु या मजु यंगनी अखोय नहानी खरा कामनी की अहन की एडवाइस तो लोग अखोय हुम चोंथो तौरे हायरसु को मसी ngam giroइबा मरमदी अखोय की मरक सिदा mandate am ta leitриबा तोंगान बा जगह दा हाना की तवंबा political blunder में am दुगी कोकथोक कदबा कोक्सिंग गदबा मसी आइना नागा कुकी मैते हुजि वाई सानाबा हाय कांदा आइना मामता मी नोदी याम साव यावे को अखोई जो एजेंडा कर ले नागा इशु कर ले कुकी इशु कर ले हाई बा एजेंडा में हमसे तांदो की ममांग ले प्रेसिडेंट सिंह ना UCM गा अमुकोगा मतम दुदा UCM अमुको खक ले ngai कोकोमी होय kai होय लेत्रिङै मतमदा मसिगी मतमजिदा मोइना दिल्ली चलगा प्राइम मिनिस्टर मोदी लाको मतमदा जेरालोंग यूनियन के कागा ngangnau पोतो अखोइना ngangnau जो मीना ngangnau जो 14 ना ngangnau जो आ ममांग लेबो ऑर्गेनाइजेशन से समना दा 2001 की इंसिडेंट थोक्त्रिङै दा एमसु एबस्को का ngangnau ता जो अखोइ गिसे political follow up ama leba nungsiबगी जगह से ngasai aina jida horokda haigibdo अखोइ की एजुकेशन जिंग जे scale duration amadi localized intent based tawi future of manipur da based tok deba ado ngaki akoi ki mana pangnaba education de thang long tawamba ado akoi jaga do loira kana makha ta ba manipur ki afa pot se kai no ga ise koina education do loira kana political setup to akoi ga pullaga akoi na pami ba education du ki political mandate to political parties in pura amaga puallaga अदुबाव की स्टेप लोबंग अमगी शक्ति से अखोई की मियाम दा अमदी CSO दा नत्रगा इंगोंदा मदुई पोटोक सिबो याउद्री बा दुना फ्यूचर पॉलिटिकल कनो से कयानी स्टेप सिंग से मणिपुर दा ngangai बा मैम तवी मैम से मणिपुर दा पीसफुल को एक्सिस्टेंस पोरना बा फॉर्मुला पुथोक दा मोइदा खरा वागिनी आइना सु ngamदबे आई तबतबो आई हंसे हाइजबदो माई मागी पार्टी मनुंग लेरबको अदुगा माई मागी कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया की लेरिबा ECI की मनुंग दा यावबा दिल्ली दा मैंडेट लेबा पार्टी सिंग सिदा पार्टी बाउंड्री की वांग में चमाना ना पुष्टो मिना बता रही खरा दी ताबे आया तो वो मी की नागा की मिठाई की कुकी की आया ना बहुत से तुम तो ना करने ना आई इसमें एकदम से ओके सर जागी से जो आपको की पर्सपेक्टिव में है तेरे मैं की लाइट पॉलिटिकल पार्टी तो तुम लेंग तना तुम लाइट है अदुम लाइबा अकोई पुलना पुंजिन बना चंगा दुगी पोत्रे खतिक्तंग अकोई नाथाइरा कांदा अदुम लाइरा कांदा अदुम हाना लाइरा मोंग दुम लाइरा हैरा कांदा करम मोंगदा अकोई की पार्टी पॉलिसी पार्टी इंटरेस्ट की बाउंड्री लांथो है कांदा करम माइना कोइना पुश तो होया है पोतुदा संखिन बदुसु इफेक्टिव ओइगने है वफम दुसु थंबिदे दुगा लोइना कोई मेजर कम्युनिटी बनगा मैतै कुकी सिगी इलेक्शन की मतंग लाक मतमदा अदुगुंबा अकोई तुंगान ngамदुइने हाइते अदु हुजु हुजि सि करेंट सिचुएशन सिदा मसि ngамदबसि की पोसिम सु लेरे मसिना खोगी मचेत मकाई ताना थोलकपर तोंगान बा खोगी माई इंटरेस्ट मैम हम लाकपसि पोसि सु लेना ओजा सांदा लाक्सनि ओजा खोगी मणिपुर की पॉलिटिकल लैंडस्केप से कमाइना हुजि थोइबा ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्सना
कमाइन चेंज तौहलप याय फ्रॉम टाइम टू टाइम और मे बी फॉर परमानेंटली है हुई थोब ऑनगोइंग कन्फ्लिक्स मनपुर की पॉलिटिकल लैंडस्केप से करी चेंजेस करी अहोंब पुरप याना खले गवर्नमेंट सिगी इलेक्शन नक्ना मथंग 2027 सु लेबंदना महाकी प्रायोरिटी से security reconciliation aduga government hujiki karen government se toina panba development hai tare kamain thambi ni uja ai moto dego election je BJP government je manipur election to je ki di ramoy do taw do ne na pai na khalam do male maram di moi 2029 ki target amaamisana thami je si target je phange ai target one party one nation je si jimaga 29 sim su le de ko sina political ni ama duna la lo lo san ni ai target am le ri ko ani si phange na khan ta ga di ai wa khan da hujik le ri ba irang se ma sa je dum le hel ga na masa ye manipur se election to da fit oi de ai po chi adu tanaba torokado male ko secondly adu mathak ta akhoi na hujik adugi mathak ta su ko akhoi na hujik tawriba demand ma su le ri ba mayam pun apun magi oina ko akhoi na hujik tawriba NRC ki demand je si su am complicated oi demand am ne ba hade akhoi delimitation je 50 years ki due le ni ko masi ki delimitation je niom chumba census ta tong ta de ko masi jo am ka conflict situation je hena chapto ko oi ne ba ngasi da khabar yauri ba election ngang khalani ha bi di पंजाब की कंटेक्स्ट येंगा कांदा खबर हापा बोर गदो माले को मणिपुर दी पीसफुल ओइबा सिचुएशन लाक्त्रिबिना आई दी फ्यूचर इलेक्शन जे आई ओइने दी कैलकुलेट तौदा आई दी तौजदे हाय तारे हदे ओना तैना दा पार्लियामेंट एक अमा पास तौथोगा लै पा लेवल लेगा से सांगदो की जुगम पोतेबा अदगी अमु अदु नतरजो मुका पार्लियामेंट गवर्नमेंट जे मेच्योर हेलकांदा पीआर थमसु यायबा another 2 years kuma thamaga 2029 de election ta han bangam meba adu bawdadi akhoi gi chance ama pire dana ko governor gi rule ama pire NB Singh ge ama pire khemchan honorable khemchan ge ama pire adu matung da PR ama pire kan noi ngam drabani na noi da chance ma pire ha ga dum torok pusu yari pone ba aduna ai gi wakhan da di ai ngasai hai ho da jo ai je iduni ko political mandate che tongan na akhoi paliba lengak sina mi gi da gi su ka tam ma changi ko mi isina ko ain to ge da honorable khemchan ga moi pau phone ba ta ga su manung da di moi amata dum oye ba akhoi isina ko ain to ge da ai ga ku gi nga pau phone di ai na khemchan je hun ba na tra ga biren hun ba na tra ga na ai na CSO sing hun ba gi tabak je akhoi ja pa chatai ai tare ko positively por ba gi pot si akhoi gi da songam de ba group amana ama sida ba amana ama hat pa je akhoi culture ne ba se ko si gi pot si am chong lai aduna political mandate ama lak pa hai ba se akhoi mayam gi nungsina ba na tra ga leimin ba mandate ama lak pa hai ba se sa yi ai family ba chokri du de gi vision ama yeng da di yaro ba akhoi se lower level gi problem ma se sam na law and order gi konsakul gi koji gi trok law gi si lower level gi akhoi gi government na tawja ga do ma thaw ma higher level da tawri ba tripartite talk ma ama peace talk ma ama adu da moi gi ngasai gi keno da akhoi gi union home ministry ga sanari ba wari ma ama de gi tripartite talk da 10 lak su ga ba 3 lak su ga ba 4 lak su ga ba adu da moi yana gi ma ama different level dagi discussion je tawkanda politically akoina understand tawraga hairiba lower level sina kamaina handle tawni kana organization handle tawni local club na tawba yabo oibra adugi coordinate se kamai lakani then higher level de leiba akoi gi tripartite talk then union home ministry level de sanaba amisaga tawnaba understanding mayam ma then previous government ga tawnaba mayam si mayam jina kana na handle tawdori ge have lebna dri bodi ai wakhanda political miscarriage se adum laigani hai tare shumain tamjai okay sir hujik ji lai pani situation se osagi mo thambi